Ovo je moja ćerka, a ovo su moji savjetnici. Otac Ilarijan, koga zovemo Skaznik. Stefan Pismorodac, koji je sačinio azbuku bolju od današnje. Ja sam taj koji je sačinio bolju i lakšu azbuku za našega prečasnog logoteta. 32 slike za 32 reči, bez kojih ni jedan vladar više ne može. Zbog toga sada svi u carstvu proučavaju moja nova slova. I otac Pelazgij Asikrit, odgovoran za biblioteku i veoma učen. Da li je istina, filozofe, to što se govori o moštima Svetog Klimenta? Saznala sam da mošti sveca ležu u moru. Izmolila sam od arhijepiskopa da mi da jednu barku i 12 ljudi da sa njima nađe svete mošte. Kad smo prišli mjestu, zapovedio sam da uđu u vodu, kopaju vodi i voda će se sama otvoriti. Ali ipak nismo bili na pravom mjestu i voda se ne otvori. Kada su počeli da se dave, naiđe veliki talas i ponese nas kao boj. Bura se utiša, more se otvori, tu bijehu moštu svijeca. Uz čast veliku donesu smo ih u hram. A znanje, filozofe, gde ti je znanje? Čovek učen kao ti mora da ima mnogo knjiga. Kaži, gde ti je tovar sa slovima da bih zapovedio da se rastovari? Nemam tovar. Kako nemaš? Nebo, zemlje i more su velika knjiga Gospodnja koju nam ćutanjem otkriva Bog. Jer sve što može da se vidi je svedočanstvo nevidljivo. Koliko si knjiga pročitao, filozofe, kad tako mudro zboriš? Ne znam. Sigurno približno znaš. U našoj biblioteci postoji 5000 spisa, a naš prečasni otac Pelazgij ih je pročitao 4000. Zar treba da se ispije cijelo more da bi se shvatilo da je njegova voda slana? Filozofe, spremit ćemo vam vaše odaje. Tebe zovu Skaznik. Ilarijan Skaznik samo od kada su moja usta progovorila. Na stepenicama sam nađen, a te došle lestičnik da me krste, da se uspinjem ka Bogu. A kada su se moja usta sa 6 mjeseci otvorila i kada videše sveti oci da dete zna skazanje da prenosi i da ta sobitija nemaju korenu stvarnosti, nego da su čiste izmišljotine, nadenuše mi me Skaznik. Od vajka da se zna u carstvu našem za odaju pognu, za zapis i prokletstvo. Među carevima i logotetima javljale su se bolesti razne, a strašni događaji dogodili su se u vezu sa nerazrašenim zapisom. Predanje je kazivalo da odaja sme samo 3 puta da se otvori. A ako se zapis ne rastumači, sunce će se pomračiti i zemlja će progutati sve što se na njoj nalazi. A odaja je već 2 puta otvorena. Otac našega pismorodca, otac Mida, sačinio je prepis. Otac Mida je na
svojim posmrtnim listićima opisao i da u odaji iznad zapisa ima velika slika đavola i opisao ga rečima: kada čovek gleda tog đavola, kosti mu se tresu i poželi da se sakrije od njega na mesto nevidljivo, toliko nevidljivo, ali je umro pre nego što je dovršio. Oče Ilarione, potreban si mi. Govori, u kakvoj ste vezi vas dvojica sa nečastivim? Batine, batine, batine! Nisi stao na moju stranu kada je filozof loše govorio o meni. Sljedeći put da lepo govoriš o meni. Batine, batine, batine! Idi sad. Ja na stolu nađoh još 2 listića pisanije od Samide, za koje niko nije znao. Svi su mislili da je otac Mida umro kada je napisao: kada čovjek gleda tog đavola, kosti mu se tresu i poželi da se sakrije od njega na mjesto nevidljivo, toliko nevidljivo. Ali tu nije bio kraj. Rečenica se nastavlja ovako: da ne može da vidi đavola, a jedino mjesto odakle se on može vidjeti je njegovo mjesto. Otac Mida rastumačuje zapis i postade jasno da je pismorodac znao šta znači slovo, ali nije htio da otkrije značenje zapisa, jer bi izgubio odaju grijeha i bluda u kojoj je bio sa Logotetovom kćeri. I zato smo stradali svi zarad naslađivanja Leskvičnikovog, a na drugom listu nađe rodoslov svoj. O, oče Mida, zašto brat pismorodac sakri tajnu? Ušao si, oče, i prepis sačinio, ali od slova Ž nisi mogao da se odvojiš od zamke večne, od pismena devojke, jer video si ženu, stvorenje strasno, pismu, i tvoj pogled je bio živeo, i ona skoči iz pisma klupčeta i povede te da noćujete po selima, a ti si je uzeo za ruku i poveo je u naseljenu svoju. U pogledci se probudio, zagrljenju bludnice, pauka groznom, i ničeg od njene lepote nije bilo, sa groznom đavoljom prevarom si bio. Ostavio si njega u utrobi crnoj pauka sa krstom na leđima, i kad ga je rodila, ti nisi više bio živ, a brat pismorodac je znao šta traži novorođenče pred vratima odaje bluda, pa se uplašio brat njegov da mu prvenstvo ne uzme kao sin tvoj, da ne sazna da je predodređen, krst na leđima nosi, da je rođen u središtu sveta.
Sremane, šta ti je čoveče? Jan Ludvig, ne očekuj više ništa od mene. Gotovo je. Solomon, cirkuzant iz gimnazije. To, Slava je tu. Lucija, šta ti igraš ovdje? Jan Ludvig, ostavite formalnosti. Idite bliže pa da počnemo. Da li je istina da ste izveli cirkusku tačku, da pre toga niste tražili odobrenje škole? Da. Ali ste sasvim ste time poigrali sa ugledom škole? Ne zanima me ugled škole. A da li je istina i da ste u rukama držali partijsku propusnicu i svuda gde je pisalo Narodni duh napisali Lucija? Jest, priznajem. A da li je istina i da ste kroz razred pustili listić na kome ste Luciju nazvali nedostojnim imenom? Nisam je nazvao nedostojnim imenom, već onim koji priliči. Ti sve priznaš? Da. A da li je istina i da si oskrnavio jednu staru narodnu pesmu tako što si ti lepo napisao uzmi me, majko, karaj me, kako da uzmem Luciju kurvu ubavu? Jesam, mogu i sad je otpevam ako hoćete. A kako vezu nalaziš između komunizma i partije Narodnog duha? Pa to vam je isti. Jan Ludvig, da li vi gajite osjećanje prema Luciji P? Naravno, ali zašto govoriš o sebi kao da nisi tu? Zašto onda ne cenite to što se ona trudi za partiju? Pa ja volim tebe, a ne tvoj ideju partiji. Vidim, šta ti znači ovaj potpis ovde, Solomon 909? Ništa, samo šifr. A kakva ti to veze ima sa tablicama na mom džipu S909? Nikakve, Solomon je bio učen čovek, a ne fiskulturnik. A šta ti znači ovo ovde sad citiram prema toj glupoj logici? Žena vas neće prevariti ako u kući čuvate zdrav narodni duh. A kaže se da čovjek treba da ima u kući nešto drugo kako bi se održao mir. Pa zna se što muškarac treba da ima da bi bio u kući. Pojedi ga! Pojedi ga! Je li istina i da si hteo da je siluješ? Nisam ja nikom silom, ona je to od mene tražila. No to nije istina! Nastavi! Ona je mene napala, ja to nisam hteo da uradim, ali mi je ona pripretila da će ovi njeni iz partije da me ubiju. Ma ja ću da te ubijem! Batine, batine, batine! Mamo, to radite! Vodi mi ga! Vodi ga! Jan, ti znaš da si mi brat, bez obzira na sve. I ako treba, za tebe ću pomeriti celu Vasiljenu dalje od partije. Neka. Idem ja u cirkus. Samo će oni mene da prihvati. Ovde možeš da budeš šta god želiš. Dođi. Ovdje će biti dobro. Idemo.
White Express autobus iz Vijene za Beograd prolazi sa perona 20 po prijem putnika. Ponavljam, autobus iz Vijene za Beograd prolazi po prijem putnika. Karte kupujete kod mene ili u autobusu? Pa to je isto. Vi ćete meni to isto. Ajde, brže. Ćao, Šaci. Ćao, Zoki. Opet ti. Brže malo. Ajde, krećemo. Evo, krećemo. Odlazi, bako. Idi tamo, sine, gdje ti je bolje. Pusti neku muziku, nećeš vidjeti do Beograda. Evo, samo trenutak. O, ženo. Šta mi je ovo trebalo? Ne mogu ove ljude. Šta vam je? Zar niste navikli na ovo? 10 godina je prošlo. Posle 10 godina se vraćam za Beograd i moram ovo da slušam. Ne mogu. Pa što se onda vraćate? Pa moram. Znate, moja baka je preminula. 2 dana im je bilo potrebno da je pronađu. Ne mogu da verujem. A i ovi ljudi više. Pogledajte ove ljude. Mogu vam reći puno toga o njima. Proveo sam više vremena s ovim ljudima ovdje nego što je dobro za nivo holesterola. Svi ljudi u ovom autobusu su svinje. Svinje! Znate, moj otac je svinja. Svinja! Vaš otac? Dakle, svinja? Svi ljudi u ovom autobusu, a i u čitavoj državi su svinje. Svinje! Kako je vaš otac drugčiji? Pa znate, on je agresivan čovjek. On je mene i moju majku maltretirao na jedan određeni način. Batine su za njega bezazlene. On je 90-ih radio u Ministarstvu unutrašnjih poslova, a bio je i u vojsci. Bio je činovnik. Bio je i komunista i ateista, a sad je zaklati pravoslavac i krsti se ispred svake crkve. Ma daj, pređite više na stvar. Pa stvar je u tome da je on bio kriminalac. On je i dalje kriminalac. Baš ste jadna junačina. Kako je ovo šajse? Šajse! Jesi li ti normalan, nisi sam, začepi tu gubicu. Sedi dole. Čuti malo. Tišina tamo, nemoj da ustaje. Ajde, pusti. Bolje mi je da prespavam ovaj put. Bolje. Poštovani građani, ovom prilikom bih želeo da vas upoznam sa mojim viđenjem izbornih i političkih prilika u našoj zemlji, a posebno u Srbiji. Jer kao što znate, već punu deceniju traju napori da se Balkansko poluostrvo stavi pod kontrolu. To je čovek. Čuješ ti tamo? Nikad bolju vlast u državi nismo imali. Nama treba čvrsta ruka. I ti malo da radiš za državu kao ja.
Ma svoj život da daš za državu ako treba. Moj sin ne može da bude protiv vlasti. Ti takvi što su protiv vlasti, njima nije mesto u državi. Slušaj oca, u pravu je. 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 Slušaj oca. Beograd, stigli smo. Ko nastavlja dalje, krećemo odmah, nemamo pauzu. Prijetno. Ajde, brže to malo. Vidimo se za tim. Šaci za koji dan. Sine moj. Si dana kurvu. Ajde, idemo u sak. Ništa se nije promenilo. Ništa se nije promenilo. Ništa se nije promenilo. Želiš da se uputiš štim tumačenja pisama i zapisa tajnih, treba da stekneš znanje o Bogu i njegovoj mreži. Nad svakom knjigom, nad svakim slovom, stoji po jedan plakav, za bedne i niže duhom nevidljiv, otrovan pauk koji je razapeo svoju mrežu. Nema svako pristup do onoga što slovo glagolji, jer nije svaki duh spreman da primi svako slovo. Slovo su otrovna za duše nepripremljene za čtenje. Onaj koji ne zna najprije da odstrani pauka koji gleda nad slovom. Onaj koji ne zna da rasplete mrežu nad slovom. Taj samo izdaleka čita i ne razume. Samo onaj koji skloni paučinu ispred očiju vidjet će slovo kao poviđenje, otkrovenje i razumeće, jer će čitati ne samo reči, već i glasove, boje njihove, belinu između njih i između redova. Samo će taj uspeti da se ne zaplete u klupče pisma. Samo će on dohvatiti svoju blagodatnu nit i predivno značenje. Samo taj je Hristu podoban, jer će vidjeti.